leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu ntambara n'umutwe wa M23 twese turabizi. Iki ni igihugu kimaze igihe kitari gito gihanganye n'uyu mutwe, ariko kandi kikaba kimaze n'imyaka myinshi cyane kiri mu ntambara z'urudaca cyangwa se intambara zihoraho. Ikibazo cy'intambara muri Kongo kiva ku bibazo bitandukanye, harimo ibijyanye n'amateka, hakabamo ibijyanye na resources cyangwa se imitungo ihari, ubwo harimo amabuye y'agaciro n'ibindi bintu bishobora gukenerwa, byaba ibikenerwa na leta ya Kongo cyangwa se n'ibihugu by'amahanga. Hakazamo ubuyobozi bufite imbaraga nkeya ndetse na ruswa, hakazamo ibijyanye kandi nanone n'amacakubiri abamo cyangwa se ivangura, hakaza n'uruhare rw'ibihugu cyangwa se rw'imiryango mpuzamahanga. Ibi turaza kubigarukaho. Ikindi kibitera ni imitwe yitwaje intwaro cyangwa se inyeshyamba ziba muri Kongo. Ni abantu benshi cyane. Ndaza kuvuga kimwe ku kindi, ariko kandi sinakwibagirwa kuvuga ku bacanshuro, abayobozi nshobora kuvuga ko badatekereza neza. Mumbabarire gukoresha iyi mvuga, ariko ndaza kubigarukaho mbisobanure neza. Ivangura narivuze, naryo ndaza kurigarukaho mu buryo burambuye. Hakaza n'ikintu leta ya Kongo ifite cyangwa se sinayo gusa, ibihugu byinshi byo muri Afurika, cyo gutega amaboko ku bindi bihugu. Ikindi, leta ya Kongo ifite akavuyo mu miyoborere yabo mu buryo bugaragarira buri wese ushaka kubibona. Mu byo nari mvuze ku bacanshuro. Munyemerere inkuru y'abacanshuro nyigarukeho. Iki kintu kijyanye n'abacanshuro cyangwa se n'aba mercenaries nyigarukeho. Iki gihugu cya Kongo cyahaye akazi. Nk'uko muri kubibona, iyi ni video. Uyu ni umuyobozi w'abacanshuro ari kuvugana na Lieutenant Colonel Wiringoma. Uyu nguyu akaba ari umuvugizi ku rwego rwa gisirikare mu mutwe wa M23. Munyemerere ntangirire kuri iyi nkuru ifite umutwe uvuga ngo dufite igihugu gikize ariko gifite abayobozi b'ibicucu. Lieutenant Colonel Wiringoma abwira umucanshuro. Iyi ni inkuru yanditswe ku kinyamakuru cyandika no mu Rwanda aricyo Igihe, yandikwa ku itariki 29 z'ukwezi kwa mbere 2025, yanditswe saa 9:55. Itangira ivuga ngo umuvugizi w'umutwe wa M23 mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma yagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari igihugu gikize, ariko bikaba bibabaje kuba umusirikare w'iki gihugu ahembwa atageze ku madolari 100, mu gihe abacanshuro Perezida Felix Antoine Tshisekedi yahaye akazi bahembwa amadolari 8,000. Urumva icyo kintu? Ni ukuvuga ngo umusirikare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ahembwa nibura amadolari ageze ku 100, ariko abacanshuro Perezida Felix Antoine Tshisekedi yahaye akazi bo abahemba 8,000 by'idolari. Aha, reka nkomeze iyi nkuru. Ni ingingo yagarutseho kuri uyu wa 29 Mutarama 2025 mu kiganiro kigufi yagiranye n'uwayoboraga abacanshuro b'abanyaburayi bamaze iminsi bahangana na M23 mu burasirazuba bwa RDC. Kuri uyu wa gatatu nibwo aba bacanshuro 280 biganjemo abakomoka muri Romania boherejwe iwabo banyuze mu Rwanda nyuma yo kwambukira mu karere ka Rubavu bava i Goma, aho batsindiwe urugamba. Inkuru ikomeza ivuga ngo mbere yo gushyikirizwa uruhande rw'u Rwanda, Lieutenant Colonel Wiringoma yagaragaye aganira n'umwe mu babayoboraga. Mu mvugo wabonaga ko yarakaye. Yabwiye umucanshuro ko M23 irwanira hazaza h'abana b'abanyekongo. Ati, turarwanira hazaza h'abana bacu. Dufite igihugu gikize ariko gifite abayobozi b'ibicucu. Buri kwezi muhembwa 8,000 by'idolari, ariko umusirikare wa Kongo abona munsi y'amadolari 100. Ntimukadukinishe. Turashaka ko Kongo b'igihugu gifite agaciro. Ntimukazana imikino yanyu hano. Ntimuzigere mwongera kuzana imikino yanyu hano muri Kongo. Mwumvise? Ntimuzongere kugarura iyo mikino yanyu hano.
turwanira ahazaza hacu. Inkuru ikomeza ivuga ko nyuma yo kubona ko uyu mucanshuro atari kumva neza ibyo Liyetona Koloneli Wiringoma amubwira, yamutegetse kwicara hasi asobekeranyije amaguru, amaboko akayashyira ku mutwe. Undi nawe yahise abikora, ariko nyuma y'akanya gato Wiringoma yongeye kumuhagurutsa. Kuva M23 yafata umujyi wa Goma, benshi mu basirikare ba leta bari muri uyu mujyi bamanitse amaboko, abandi bahungira mu Rwanda. Aba bacanshuro bo bishyikirije MONUSCO ibambura intwaro. Biteganyijwe ko ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali ariho bafatira indege basubiza iwabo. Aha ni inkuru irangirira, yari yanditswe ku Gihe nk'uko natangiye mbivuga. Mu by'ukuri rero nifuje kugaruka kuri iyi nkuru kuko igendanye n'ibi turimo, kuko igendanye n'icyo ngiye kuvuga. Hano ngiye kuvuga cyangwa se tugiye kureba impamvu iyi ntambara yo muri Kongo itarangira, ndetse no kurangira kwayo bigoranye. Ubundi abacanshuro ni abantu runaka baba barafashwe cyangwa se baratoranyijwe, baba bazi kurwana, bazi ibijyanye n'intambara, mbese ni abantu baba bujuje ibyangombwa byo kujya ku rugamba, hanyuma bagahabwa akazi n'igihugu cyangwa se n'umuntu runaka ngo ajye kubarwanira. Iyi nayishyize mu mpamvu ituma ibibazo byo muri Kongo bitarangira, cyangwa se no kugira ngo birangire bizagorana, kubera ko umucanshuro we azarwanira amafaranga. We araza, bo ubwabo barabyivugiye, bavuga ko bahabwaga amakontragiti cyangwa se amasezerano buri mezi 3. Bakavuga bati twagiranaga amasezerano na leta ya Kongo, amasezerano amara amezi 3, amezi 3 yashira, amezi 3 akongerwa, tukongera tugahabwa andi masezerano y'amezi 3. Ibi bisobanuye ko nyine ni diru, ni ukumvikana. Bo barababwira bati turadukorera ibi, natwe tuguha amafaranga. Abo bacanshuro rero bari muri Kongo byagaragaye ko bari bafite n'inshingano zinyuranye. Harimo abari bafite inshingano zo kuvura abasirikare ba Kongo, harimo abari bafite inshingano zo kubatoza. Buri wese yagendaga ahabwa inshingano bitewe n'icyo bamukeneyeho cyangwa se n'ikihutirwa muri ako kanya. Tshisekedi agira gutya ati muze mbahe akazi, maze nawe amadolari arabarundira. Ibi twarabibonye ko ibi ni ibintu bigira ingaruka ku bukungu bw'igihugu cyangwa se n'iterambere rusange. Nk'ubu Kongo ntekereza ko igiye kuri ranking y'abaturage babayeho neza, Kongo ntabwo iza hafi rwose, ahubwo Kongo iri mu bihugu bya nyuma, biza mu myanya ya nyuma. Ariko mu by'ukuri ubukungu cyangwa se ibintu by'agaciro biri muri Kongo ntabwo byakabaye bituma Kongo iba igihugu cyiza mu bya nyuma, mu bibayeho nabi cyangwa se mu bifite abaturage babayeho nabi. Tugarutse kuri aba bacanshuro rero, nyuma yo koherezwa mu Rwanda barategewe neza, bavanwa i Rubavu bagezwa i Kigali, bazanwe n'imodoka zo mu Rwanda. Icyo gihe baba bafatwa nk'impunzi, ntacyo bishyujwe. Peteroli yari y'u Rwanda, amavuta n'ibindi imodoka ikenera kugira ngo igende, byose biba ari iby'u Rwanda. Ibi wenda ndaza no kubigarukaho, ariko wenda reka narabivugeho kugira ngo mbivireho rimwe. Kimwe n'abasirikare b'abanyekongo bahungiye mu Rwanda, ubu babayeho neza, baragaburirwa, barakaraba, bahabwaho kurara, ibyo kuraramo barabihabwa, ubuvuzi barabuhawe. Ni ibintu nabo ubwabo bavuze ko ibi ni ibintu baba baragiye batangaza, ntabwo ari ibyo itangazamakuru rihimba cyangwa se natwe duhimba. Nuko bitewe n'uburenganzira cyangwa se imikorere ya YouTube hari ibintu tudashyiraho, wenda niba byavuzwe n'ikindi gitangazamakuru hari amategeko abigenga. Ni ukuvuga ngo aba bantu bagiye bavuga ko batunguwe, bakavuga bati twebwe bundi twahunze twerekeza hano mu Rwanda, tuzi ko dusanze umwanzi, tuzi ko ari ukubura uko tugira, kuko barabyivugira bakavuga bati ahantu hose M23 yari ihari kandi iri kuturasaho,
yaducanyeho umuriro. Turareba turavuga tuti ahantu hasigaye ni hamwe, ni ukwambuka ku mupaka w'u Rwanda tukinjira mu Rwanda tukambukira hariya Rubavu. Ni kwa kundi mbese abanyarwanda bavuze ngo uhiriye mu nzu ntadapfunda imitwe. Abasirikare bo muri RDC binjira mu Rwanda gutyo. Binjiye mu Rwanda, inzego z'umutekano z'u Rwanda zibambura intwaro zirabasaka. Harimo n'udukoryo cyangwa se ibintu bitangaje byagiye bigaragara nk'abo bafatanye ibiyobyabwenge. Iyi ni ingingo yindi nabyo dushobora kuzagira igihe cyo kubivugaho, aho usanga umusirikare yarahabwaga ibiyobyabwenge cyangwa se nawe ubwe ashobora kuba atarabihabwaga ariko abikoresha. Ibi nabyo twazabishakira cyangwa se twazabikoraho ikiganiro kwabyo. Abo basirikare rero ubu hari n'abakiri mu Rwanda, niko bimeze, bategereje ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagira uburyo ivuganamo na leta y'u Rwanda bagasubira iwabo. Tugarutse ku bacanshuro bacu rero, twari turimo tuvuga ukuntu bigira ingaruka. Urumva, uratekereza niba umusirikare w'igihugu ahembwa amadolari 100 cyangwa se amadolari iri munsi y'100, hanyuma wa mucanshuro ukagenda ukamuhemba ibihumbi 8 by'idolari. Of course aho ngaho hazamo amakimbirane. Niyo muri kumwe ku rugamba mushobora kutarebana neza. Ikindi, umucanshuro nk'uko nabigarutseho abarwanira amafaranga. Bisobanuye ko niba arwanira amafaranga, ni nko kuvuga ngo njyewe umpaye akazi ngo nkubakire inzu, iyo binshobokeye ya nzu nayubaka igihe kirekire kugira ngo mbashe no kubona ya mafaranga mu gihe kirekire. Kereka wenda twavuze tuti ngo aya mafaranga y'imbumbe wenda miliyoni 50 n'urugero ntanze, ugomba kunyubakira inzu ukayimpereza. Icyo gihe nshobora kuyubaka vuba kugira ngo ndangize akazi, nguhereze ibyawe, nkomeze nshake n'akandi kazi cyangwa se njye gukora n'ahandi. Ariko mu gihe jyewe umpemba buri kwezi, nshobora gukoresha uburyo ntinza yanzu kugira ngo nyuzuze. Icyo kintu sinzi niba muri kucyumva neza. Ni ukuvuga ngo aba bacanshuro neba bahembwa ku kwezi, biroroshye cyane cyangwa se n'ibintu byumvikana ko bashobora gukora uburyo intambara bayitinza cyangwa se ntibayirwane mu buryo bakabaye bayirwanamo kugira ngo bakomeze babone ibyabazanye. Ibyabazanye ni amafaranga, birumvikana, kugira ngo bakomeze bahabwe ya mafaranga. Iyo ni point imwe ituma iyi ntambara kugira ngo irangire irimo abacanshuro biba bigoye. Hano Wiringoma, nk'uko iyi nkuru maze kuyibabwiraho, maze kuyibasomera yanditswe ku Gihe, yaravuze ngo twe turwanira ahazaza h'igihugu cyacu, turwanira ahazaza h'abana bacu. Bivuze ngo ntabwo bo barwanira amafaranga, ntibarwanira iki, barwanira uburenganzira n'ahazaza h'abana babo, nk'uko bagiye babivuga kenshi. Ni ukuvuga hano harimo patriotism, harimo gukunda igihugu, harimo ubumuntu bwo gushaka kugira abaturage n'igihugu kimeze neza. Mu gihe abacanshuro bo icyo muba mupfana ni amafaranga. Niba batayabonye, biroroshye kukubwira ngo subirana akazi kawe, twe turigendeye, kuko ntabwo uri kuduha icyatuzanye, ntabwo uri kuduha amafaranga. Intambara irimo abacanshuro ntabwo ushobora kuyitegaho kurangira uko wabitekerezaga, biragoye cyane. Iki ngiki ni kimwe mu bituma intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itarangira cyangwa se ikomeza gukururuka. Ikindi kintu gituma intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idapfa kurangira ni abayobozi badatekereza neza. Nabiseguyeho hakiri kare ngo mumbabarire gukoresha iyi mvugo, ariko reka nisobanure noneho. Iki ni cyo gihe cyo kwisobanura. Uti abayobozi badatekereza neza gute? Perezida Felix Antoine Tshisekedi ikintu ashyize imbere cyonyine ni ukuvuga ngo M23 iterwa inkunga n'u Rwanda, ndetse ahubwo birarenga akavuga ngo abasirikare b'u Rwanda bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwo ni Felix Antoine Tshisekedi, niko abivuga. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda niwe much respect to our excellency,
niba ujya uvuga ngo wenda reka tuvuge ko tunariyo, reka tuvuge ko turiyo, ariko se nibyo byatumye hano mu Rwanda dufite impunzi z'abanyekongo zirenga 100,000? Ibyo bintu ajya bibaza kandi koko niko bimeze. Akongera akavuga ati wenda se reka twemere ko turiyo, ariko si ibindi bibazo bindi byo ku ruhande Kongo yarabikemuye. Ibyo ngibyo nk'uko byumvikana, igisubizo ni oya, kuko bibaye byarakemutse n'izi ntambara zo muri Kongo ntabwo twaba tuzibona. Nkongera nkavuga nti abayobozi badatekereza neza, kubera ko uzajya utekereza cyangwa se gerageza kwiyumvisha umukuru w'igihugu ahagaze imbere y'abantu, ahagaze imbere y'ibitangazamakuru akavuga ngo njyewe nzagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda, nzatera u Rwanda nkureho ubuyobozi buriho. Tekereza umuyobozi w'igihugu, perezida wa repubulika, utinyuka akavuga icyo kintu. Sinzi niba mwumva uburemere gifite. Munyihanganire nakomeje kugaruka ku kantu kavuga ngo abayobozi badatekereza neza, ariko nanabiseguraho ibyo ndi kugenda asobanura. Ndizera ko biri kugenda bisobanura impamvu nakoresheje iyi mvugo ivuga ngo abayobozi badatekereza neza. Hari umuyobozi umwe nanone wo muri RDC yitwa Constant Mutamba, ni minisitiri w'ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu nawe yigeze kumvikana avuga cyangwa se akoresha imvugo itari nziza, nawe agaruka ku kintu kijyanye no gutera u Rwanda. We arayenza harakabye aravuga ngo Perezida Paul Kagame n'abo bakorana tuzabafata. Ariko aba bayobozi ba RDC, mana yanjye, aba bayobozi ba RDC hari burage imwe munyemerere nanjye ivugeho, ntabwo ariyo nakuye ahandi, ahubwo jye niyo mba nitekerereje nkavuga nti neba RDC igisirikare cyayo cya FARDC, mbese igihugu cyose muri rusange cyananiwe kurwanya M23. Wibuke ko igisirikare cya Kongo FARDC gifatanya n'ingabo z'u Burundi, gifatanya n'ingabo zo muri MONUSCO, MONUSCO ahubwo ni ubutumwa, zifatanya n'ingabo ziri mu butumwa bwa MONUSCO, zikongera zigafatanya n'ingabo za SADC mu kurwanya M23. Ubwo ntituvuze FDLR, nayo yabuze uko yigenza, ibiri aho ngaho yishasha mu mashyamba ya Kongo. Abo bose bafatanya na FARDC. Hanyuma iryo tsinda ringana gutyo ryananiwe M23, none ngo barashaka gutera u Rwanda. Birasekeje cyane. Birasekeje cyane ukuntu RDC ibiteganya kandi kumva neza ko yatsinda u Rwanda, mu by'ukuri kandi umutwe umwe wa M23 warayinaniwe, warayizengereje. Kugeza ubu murabizi ko Goma iri mu maboko ya M23, kandi mu by'ukuri si uko bahari kubera ko hari ubushake bwa RDC, ahubwo nuko RDC yatsinzwe. N'ikimenyimenyi Tshisekedi icyo yikorera ni ukwirirwa avuga ngo Rwanda ngo murufatire ibihano. Noneho yageze no mu makipe, Arsenal, PSG, Bayern Munich. Arsenal nari maze kwivugaho avuga ngo muhagarike amasezerano mwari mufitanye n'u Rwanda y'imikoranire. Murabizi ko ari ya makipe akorana n'u Rwanda mu bya Visit Rwanda. Uko ni ugutsindwa kweruye. Nta handi umuvuga uti noneho neba mbuze ay'iburyo reka nkame n'ay'ibumoso, ariko bikarangira naho usanze nta kibereyeyo. Amakipe arahurira hehe n'intambara yawe ya RDC n'u Rwanda? Ni ikibazo. Ibi rero biraza bisubiza cya kintu navuze ngo abayobozi batagira gute, badatekereza neza. Iki mbaye nkivuyeho. Iyi ngiyi ni impamvu ituma intambara yo muri Kongo kurangira bizagorana, kubera ko niba uri umuyobozi w'igihugu
ukaba udashobora kwicara hasi ngo utekereze icyo wakora kugira ngo ubone umutekano mu gihugu cyawe, ukajya kwirwa uvuga ngo nkaba n'aba mu bafatira ibihano, ibibazo byose ukabigereka ku bandi bantu, ukabigereka kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ukabigereka ku Rwanda. Ubu ngubu kuvuga ikinyarwanda muri Kongo ni ikibazo gikomeye. Wakivuga ukanyura hehe? Biragoye cyane. Abajya bagerayo murabizi, ariko bizarangira wenda bishobora gutinda, ariko bizarangira. Hanyuma ikindi kintu nanone gituma iyi ntambara muri Kongo izarangira bitinze cyangwa se bigoranye ni ivangura bagira. Aba bavandimwe bagira ivangura, my friend, bagira ivangura. Hahandi nari maze kugikomozaho, niba uvuga ikinyarwanda ubwo ni ikibazo gikomeye. Kandi mu by'ukuri ntekereza ko harimo n'ikintu cyo kwirengagiza, kubera ko ikinyarwanda wenda si cyinshi cyane kuri uyu mugabane, ariko no kukivuga ntabwo byakabaye ikosa, kuko turi ibihugu rega biraturanye. Uretse ibi bintu abazungu bazanye byo gukata imipaka, bakavuga ngo mwe muri kuri iki gice, mwebwe muri kuri iki ngiki, ariko ubundi ntabwo dutandukanywa n'ikintu kinini cyane. Kuko njya nibaza sometimes, ese nk'ubu ngubu ngiye mu Burundi nkavuga ikinyarwanda, abaho ntibanyumva? Umurundi yaje hano se akavuga ikirundi ntitumwumva? Ese umunyekongo yaje hano mu Rwanda akavuga igiswahili, ntari abanyarwanda bumva igiswahili? Ese kucyumva ko umuntu uri muri Kongo uvuze ikinyarwanda byakabaye ikibazo? Kuki umukongomani uvugiye igiswahili hano mu Rwanda cyangwa igifaransa bitaba ikibazo, cyane ko ari zo ndimi zikoreshwa cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ibyo nabyo urumva bigendana na biriya bihugu biba byaradukoroneje. Ariko umunyekongo uje mu Rwanda akavugira igiswahili ntabwo yaba ikibazo, uhaje akavugira igifaransa ntabwo yaba ikibazo, umuganda uje mu Rwanda akavugira icyongereza ntabwo yaba ikibazo. Ariko kuba umuntu yavuze ikinyarwanda ari muri Kongo ni ikibazo gikomeye. Rero igihe cyose hakiri iri vangura rimeze gutya, ndetse biri no mu bituma iyi ntambara ikomeza kubaho, cyangwa se aba bantu bakomeza kurwana. Ni ukuvuga ngo aba barwanyi ba M23 cyangwa se abagize umutwe wa M23 bavuga ko bakorerwa ivangura. Kandi mu biganiro nkora nagiye mbigarukaho kenshi, hari n'ibindi bitangazamakuru biba byaragiye bibivugaho. M23 iyi mirwano ntabwo ari bwitangije. No muri 2012 nabigarutse ko yigeze kwigarurira umujyi wa Goma, ariko ntabwo yahatinze, kubera ko icyo gihe leta ya Kongo yemeye ko bagirana ibiganiro. Icyo gihe bagirana ibiganiro, bagira ibyo bumvikana. Abasirikare bagize M23 bamwe bajya mu ngabo za leta, abandi barahunga, bamwe baza mu Rwanda bakeya. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yaherutse kuvuga ko mu buryo atabyibukaga neza, ariko avuga ko abaje mu Rwanda bari hagati ya 500 na 600, abandi bakajya muri Uganda. Ariko nyuma yo kugira ibyo bemeranwaho na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta yanga kubishyira mu bikorwa ibyo bemeranijwe. Cya kintu cy'ivangura kirongera kiragaruka. Hanyuma bamwe bari baragiye mu mirimo ya leta, babonye bari gukorerwa ivangura n'ubundi ibibazo bitarakemutse, bahitamo kongera kwihuza, bongera kwegura imbunda cyangwa se kwegura ibirwanisho ejo bundi muri 2021. Ibi bikava ku ivangura. Aba basore ba M23 bakavuga ko barwanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi bakorerwa ivangura na leta ya Kinshasa. Iki rero, iki ngiki ucyumve neza, ubu bisobanuye ko igihe ivangura rigihari, igihe aba bantu bo mu bwoko bw'abatutsi bakivangurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, n'ubundi ntambara ntabwo izareka kubaho. Kandi iki kintu cy'ivangura ni kibi. Iki kintu ni kibi cyane. Muribuka aho cyagejeje u Rwanda 1994, muribuka aho cyatugejeje, muribuka ukuntu ibintu byari bimeze, abari bahari n'abatari bahari. Uko biri kose ni ibintu bizwi, birazwi, biravugwa,
ndetse ahashoboka hose amakuru yashaka wayabona. Ndetse hari n'abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basize bakoze jenoside hano mu Rwanda, turabizi. Abo ni abagize FDLR. Leta ya Kongo aragira abacumbikira, ibaha buri kimwe cyose, ndetse ikirenzeho inabifashisha mu kurwanya M23. Ndetse ntekereza ko n'uwo mugambi Tshisekedi afite wo gutera u Rwanda byanze bikunze igomba kubifashisha, cyangwa se agomba kubifashisha, nubwo biri ari nko kwikirigita ugaseka. Biri ari nko kwikirigita ugaseka, ntabwo yabishobora. Ubwo rero iri vangura, cyane ko ari ryo riri mu bituma M23 ifata intwaro igihe ritaravaho, biragoye ko M23 izahagarika kurwana. Biragoye ko leta ya Kongo izabura guhura n'ibibazo biturutse ku mirwano cyangwa se kuri uko kwatakwa na M23. Ikindi kintu nanone gituma intambara yo muri Kongo itarangira ni ibintu bijyanye no gutega amaboko ku bandi cyangwa se ku bindi bihugu. Iki kintu ni ikintu gikomeye, aho usanga perezida runaka avuga ngo ubuzima bwanjye, ubuzima bw'igihugu cyanjye bushingiye ku gihugu iki n'iki. Ndaguha urugero. Neba Kongo igira ikibazo, ikajya kwitabaza imiryango mpuzamahanga, ikajya kwitabaza ibihugu runaka ngo bifatire ibihano u Rwanda, ikajya kwitabaza SADC, ikajya kwitabaza ingabo zo mu bihugu bitandukanye harimo nk'u Burundi, nubwo nabwo ntatekereza ko bufite ubushobozi buhagije ku rwego rwo kujya kurwana muri RDC mu bibazo bidasobanutse. Kwitabaza ingabo za Afurika y'Epfo, nk'ibijyanye na Afurika y'Epfo byo nabyo birimo biragana ahantu hatari heza. Umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo urimo agatotsi kugeza ubu tuvugana, aho leta ya Afurika y'Epfo iherutse kwifata ikavuga ngo igisirikare cy'u Rwanda RDF ntabwo ari igisirikare, ahubwo ni umutwe witwara gisirikare, which is not true, kuko ibyo ni ibintu tutajyaho impaka, ni n'ibintu umuntu wese azi, kubera ko u Rwanda ahubwo ni igisirikare, ahubwo birenze no kuba ari igisirikare, ni igisirikare kiri profession, ni igisirikare cy'ikinyamwuga, kubera ko ibyo byo nta busobanuro burebure dukeneye bwo gushyiraho, kubera ko turabizi abantu bari muri Mozambique ubwo buhamya babutanga, Cabo Delgado. Ibyo ni ibintu tutajyaho impaka, kuko neba u Rwanda ruri ku rwego rwo kohereza ingabo zarwo mu bindi bihugu na polisi kugira ngo bajye gucunga umutekano muri ibyo bihugu, bahagera ibyihebe byari byarakabye bikava mu nzira mu kanya nk'ako guhumbya, bakabirasa bakagira gute, umutekano ukagaruka. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Darfur barabizi, South Sudan barabizi cyane, barabizi. Ntabwo ibi ngibi ari ibintu twasobanura cyane. Ni igisirikare kandi cy'ikinyamwuga. Ibazaho perezida witabajwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ngo igisirikare cy'u Rwanda ni umutwe witwara gisirikare. Ibi ntabwo ari byo. Ariko wenda iyi nayo ni ingingo tuzagarukaho. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yarutse kuvuga ko ahubwo perezida wa Afurika y'Epfo bwana Cyril Ramaphosa afite inyungu z'umurengera muri kiriya gihugu cya Kongo, ndetse ahubwo hari n'umudepite uherutse kubivugaho, bavuga uburyo kuba ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ku nyungu za Ramaphosa mu rwego rwo kuhakura amabuye y'agaciro. Akaba ari amabuye y'agaciro cyangwa se bukaba ari ubucuruzi bwa Cyril Ramaphosa n'abandi bantu bo mu muryango we ndetse n'abandi bake bo hafi ye. Ibyo nabyo tuzabigarukaho. Ndashaka gukora ikiganiro kivuga ku ruhare rw'amahanga muri iyi ntambara iri muri Kongo ndetse n'inyungu bari kuhakura. Ariko na perezida wa Repubulika y'u Rwanda yarutse kubivuga mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa CNN, avuga ko Afurika y'Epfo ndetse na biriya bihugu by'abanyaburayi ari byo byungukira muri ibi bintu, muri aya makimbirane ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu bituma aza harimo n'amabuye y'agaciro baba bakurikiye.
kandi ibyo ni ibintu byumvikana, ariko nabyo twazabikoraho ikiganiro. Wowe urebe ko wakanze subscribe gusa, ukande subscribe, ufungure n'inzogera, notification bell uyifungure, kugira ngo inkuru zikurikiraho ujye uhita uzibona. Ubu tugiye kujya twicira dusesengura akantu ku kandi, tureke ba bantu batubeshya, dusesengura akantu ku kandi, turebe ngo ibi bintu turi kubibona gutya, ariko se biva hehe? Hanyuma rero ntabwo watega amaboko ku bindi bihugu ngo uvuge ko uzakemura ibibazo biri mu gihugu cyawe. Biri mu bintu bamwe badakundira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Paul Kagame arababwira ati nta muntu uzaza kuducungira umutekano uretse twebwe ubwacu. Akavuga ati nta muntu tuzategera amaboko, ni twe mbaraga z'u Rwanda, ni twebwe, igihugu ni icyacu, tugomba kugikorera, tugomba gukora buri kimwe cyose. Hanyuma ba bantu baba bashaka utunyungu two ku ruhande hirya no hino, nibo bahita bazamura umutwe bakavuga ngo ariko Perezida w'u Rwanda ko tubona imyumvire itandukanye n'iy'abandi. Murabizi abaperezida b'ibihugu by'ibituranyi, murabizi ukuntu bitwara. Ubu turimo turavuga kuri Kisekedi, ariko ubu Burundi turabizi speech cyangwa se mbwirwaruhame ze usanga yivugira ngo imikeke igihugu cye, ngo amafaranga yaho ngo ahuje agaciro nayo muri Amerika, ngo ngiye muri restaurant ngo naririya. Ukumva speech ze mu by'ukuri nta hantu ziri kwerekeza, kandi nabo igihugu cyabo ubukungu buri hasi cyane ku rwego ruhagije. Ndetse ahubwo hari n'abatebya ku mbuga nkoranyambaga bakavuga bati Uburundi bukwiye gushaka undi mu perezida, kubera ko iyo uriho we ntabwo akiri perezida ahubwo ni umukomediye. Nawe uherutse kuvuga ko ngo yabonye ko u Rwanda ngo rushaka gutera Uburundi. Se Uburundi buraterwa n'u Rwanda, ngo u Rwanda rujye gukura iki? Hari icyo u Rwanda rwa rugiye gushakayo? Ariko ahubwo hakaba hari amakuru yagiye hagaragara avuga ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe umujyi wa Goma wafatwaga, byagaragaye ko ahubwo yari ifite umugambi wo gutera u Rwanda. Kandi ibyo turabizi ko ari ibisasu byaguye ku butaka bw'u Rwanda, ariko hari n'umugambi wagutse ku buryo byagaragaye ko intego itari ukurwanya M23 gusa, ahubwo hari harimo n'umugambi wo gutera u Rwanda. Icyo gihe birumvikana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari gutera u Rwanda yifashishije bariya abantu bakorana nayo, harimo Wazalendo, harimo FDLR, harimo SADC nabo bacanshuro. Ibyo bivugwa kubera intwaro zafatiwe ku kibuga cy'indege cya Goma n'umutwe wa M23. Hafatiwe intwaro nyinshi, twarabigaragaje mu biganiro twakoze mbere y'iki ngiki. Niba utarabibonye cyangwa se utarabyumvise waza gusubira inyuma nabyo ukabireba, turabisobanura. Hafatiwe intwaro nyinshi cyane kandi zifite ubukana, harimo indege, harimo za drone, harimo amamodoka, harimo imbunda z'ubwoko butandukanye. Ibyo byose byari ibikoresho bateguraga cyangwa se bateganyaga ko bari bwifashishe bagaba ibitero ku Rwanda. Ku bw'amahirwe make M23 irabatsimbura, ariko ubwo aba n'amahirwe yacu nk'abanyarwanda cyangwa se n'u Rwanda. Uretse ko kandi ntabwo ntekereza ko bari no gupfa kudushobora, uretse ko intambara ni intambara, hari ibyangirika. Nubwo ayo masasu yarashwe mu Rwanda, hari abaturage bahapfiriye, hari amazu yasenyutse, hari amashuri yangiritse, hari abakivurwa n'ubu bakiri mu bitaro kubera ibikomere. Urumva intambara iba ari intambara. Ariko u Rwanda narwo icyo gihe barasa ku Rwanda, barasa Rubavu, basanze abasore bari tayari, bararashe bakabona ibisasu n'amabombe birahagarikirwa mu kirere, bati noneho ibi ni iki? Ntekereza ko batunguwe, kuko kandi buriya wa mugani Imana yirerwa handi gataha i Rwanda.
buriya tujye dushimira perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Buri ikintu cyiza tujye tugishima, ikibi tukigaye. Ariko much respect to our excellence. Kubera ko nka kiriya kintu cyabayeho cyo guhagarika ariya masasu, nawe uhita utekereza iyo kitabaho. Iyo kitabaho buri sasu ryose rirashwe rikaza rikagwa aho bashatse kurirasa. Ibaze ngo byari kugenda gute? Ubu ngubu tuba turi kuvuga izindi nkuru. Tuba turi kuvuga inkuru z'abavuye muri ubu buzima, nubwo n'ubundi hari ababuvuyemo ariko ntabwo ari benshi. Tuba tuvuga ibindi. Amazu barasenyutse, abaturage baba barahunze, n'ibindi. Hari n'igihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari guhita ikomerezaho, cyane ko yari kubibonye ko iri kubasha kwinjira cyangwa se kurasa ku Rwanda uko ibishaka ntihagire ikiba. Ariko much respect to our excellence. Ntako abatangize kandi koko birakwiye nk'uko ajya bivuga, abanyarwanda dukwiye ibyiza kuko hari n'ibindi bibi twanyuzemo, ariko reka ibyo bibi tubirwanye hanyuma dukomeze twenjoyinga ibyiza twagezeho. Nari nkiri ku kintu cyo gutegera amaboko ku bindi bihugu cyangwa se gutega amaboko ku bindi bihugu. Mpita nzanamo His Excellency Paul Kagame kuri iki kintu kubera ko we ntabwo bimubamo ibintu byo gutega amaboko. Ndabyibuka igihe habagaho ikintu cyo kuvuga ngo duciye caguwa, abantu ntabwo twabyumvise kimwe, ariko buri impinduka niko bigenda ziragora kugira ngo byumve, ariko tubibona nyuma. Ariko yabonaga harimo ikintu cy'agasuzuguro. Aravuga ati ariko iyo myenda n'ubundi barambawe kuki bitarekeraho cyangwa se batayireka se? Hanyuma nibwo hatangiye gukorwa inganda, wenda ntabwo biratera imbere ku rwego dushaka, ariko nta nubwo bikiraho byahoze. Hazanwa inganda zikora imyenda, ubu dufite made in Rwanda. Ariko icyo ni ikintu buriya tujye tunabimenya. Buriya biriya bihugu byateye imbere by'amahanga, iyo bibonye ufashe umwanzuro nk'uyu, kandi birumvikana, buriya ufite nk'umukozi, wenda ufite umukozi wo mu rugo, gusa si kuri bose, ufite nk'umukozi wo mu rugo ukumva ngo wenda agiye nko kuba umushoferi ahantu, ajya ahembwa amafaranga aruta ayo wamuhembaga, cyangwa se atera imbere kurenza uko yari ameze, hari benshi batabyishimira. Bakavuga bati cya cyubahiro yampaga kubera ko nari umuyobozi we, kubera ko nari sebuja cyangwa se nyirabuja, ntabwo azongera kukimpa. Ibi rero biri mu bintu bituma hari abayobozi batiyumvamo His Excellency. Gusa hakaba n'ibindi bihugu cyangwa se n'abandi bayobozi ahubwo babimukundira, ari nabyo bituma hari bamwe baza kwigira ku Rwanda ngo bigire ku buryo ayoboramo, bigire ku buryo rutwaramo ibintu kugira ngo nabo babashe gutera imbere. Ariko uru rwego Perezida Felix Tshisekedi ntabwo ararugeraho. Aracyateza amaboko i Rwanda, aracyateza amaboko ku biganiro bya Nairobi, aracyateza amaboko kuri Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, aracyateza amaboko kuri Donald J. Trump n'abandi. Akagenda ngo u Rwanda murufatira ibihano, ariko nta kintu na kimwe ari gukora kugira ngo igihugu cye gitekane, kugira ngo imvururu n'imirwano bihagarare. Iki kintu rero cyo gutega amaboko kiri mu bintu bituma intambara itarangira. Ikindi gituma intambara yo muri Kongo itarangira ni akavuyo mu miyoborere. Imiyoborere ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo akavuyo kenshi. Ndaguha urugero, nabigarutseho. Perezida w'ubutabera Constant Mutamba, umuntu ufite umwanya runaka muri guverinoma, ni gute atinyuka akavuga ngo perezida w'igihugu runaka tuzamufata, dukora ibi n'ibi, tuzamufata n'abamushyigikiye, tuzamufata n'abakorana nawe, tumwice, tuzamufata. Wibuke ko wari umuyobozi mu gihugu, ariko uwo ni minisitiri. Noneho ni gute perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi atinyuka akavuga ngo njyewe nzatera u Rwanda,
nakigarutseho iki kintu, ariko n'aha nongeye kukigarukaho. Nta miyoborere iteye gutya ishobora gutuma igihugu cyawe kijya ku murongo. Kujya hari ukavuga ngo nzatera igihugu runaka, ugatinyuka ukabivuga mu mvugo yawe, mu magambo yawe nka perezida w'igihugu. Iki kintu ni ikibazo, ni ibara rikomeye. Ikindi abantu bagize muri Kongo barabizi, ikintu kijyanye na ruswa, ikintu kijyanye no ko ibintu byabo biba bijagaraye. Murabizi mu Rwanda hari inkundura yo kuvuga ngo turwanye cyangwa se duce perime z'inkongomani. Ariko si uguca perime z'inkongomani just nka perime z'inkongomani, ahubwo ni ukubera iki? Ni uko muri kiriya gihugu byoroshye kubona perime. Biroroshye ku rwego rw'uko ushobora no kugenda ugatanga amafaranga atari na menshi. Ntekereza ko ubwo ku makuru tugenda tubona hari naho ushobora gutanga n'ibihumbi bitarenze 100 bakaguha perime. Ako ni akavuyo mu miyoborere. Umupolisi wo muri Kongo, umusirikare wo muri Kongo ashobora kuza akagufungisha iduka ryawe, wamuhereza nk'amadolari 10 akakureka, akagusariwa, akumva umukoreye ikintu gikomeye cyane. Uri mu muhanda urimo wigendera, akagufata kubw'ikosa runaka ukoze, kumereza akantu kakitu kidogo kikomereza. Ni ibintu bisanzwe. N'ahandi ruswa zirahaba, ariko muri Kongo ho ni ibintu bidasanzwe. Muri Kongo ho ni ibintu bidasanzwe. Ubwo ntituvuze uburyo abamotari baho baba bameze, wambaye kasike utayambaye ntabwo babyitayeho. Utwaye umuntu umwe, 2 cyangwa se 5 nta kibazo. Iki kintu cy'akavuyo rero kiri mu bintu bituma iyi ntambara yo muri Kongo ihora iriho cyangwa se itarangira. Ibyo bikagendana n'imitwe y'inyeshyamba ihari. Imitwe y'inyeshyamba ihari ni myinshi, kandi kuba ihari ari myinshi ni ukubera nyine nako kavuyo mu miyoborere. Ubundi ufite imiyoborere iri organized cyangwa se iri ku murongo, biroroshye cyane ko ushobora gufata iyo mitwe y'inyeshyamba ukayirwanya, ukayica burundu, hanyuma igihugu kigatekana. Ariko muri Kongo ntabwo ibyo bihari. Bo icyo bapfa ni ukuba bariye, banyweye, hanyuma ibindi biza nyuma. Akavuyo mu miyoborere kari mu bintu bituma iyi mitwe y'inyeshyamba ihaguma. Ibi bigatuma kandi intambara yo muri Kongo na M23 itarangira. Kandi ikindi, M23 ntabwo isaba ibintu bikomeye. Nigeze kubona speech ya perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni avuga kuri ibi bibazo bya Kongo. Yaravuze ati aba basore ba M23 ntabwo basaba ibintu bikomeye. Ati ntabwo ntekereza ko aba basore basaba ibintu bikomeye. Icyo bashaka ni ukujya mu gisirikare, ni uguhabwa uburenganzira bwabo, ni ukureka gukorerwa ihohoterwa, ni ukureka kwica abantu, ni ukureka kurya abantu, baranabarya. Niyo mpamvu abakongomani bari nabo ni abantu badasanzwe ku ruhande rumwe. Iyo ufashe umuntu mugenzi wawe ukamurya, mwese muva amaraso amwe. Sinzi ubwo uko biba byagenze, ariko Museveni yari arimo avuga ati aba basore ba M23 ntabwo basaba ibintu bikomeye. Kisekedi akwiye kwicarana nabo bakagira ibyo bavugana, intambara zigahagarara. Perezida Lorenzo nawe yigeze kubivuga. Perezida Lorenzo nawe yaravuze ati ntabwo mbona igisubizo na kimwe mu mirwano. Igisubizo cyakabaye kiri mu buryo bwa politike, cyangwa se kiri gushakwa mu buryo bwa politike. Ntabwo imirwano izavamo igisubizo. Iki ni ikintu gihurirwaho n'abayobozi batandukanye. Na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda arabivuga. Aravuga ati imirwano ntabwo ntekereza ko izazana igisubizo muri Kongo. Ahubwo ikizazana igisubizo ni ukwicara, akicarana n'abo basore ba M23 bakaganira, bakagira ibyo bumvikanaho. Kandi ni n'ibintu bigaragara. Neba umutwe wa M23 resist ukavuga ngo twebwe ntabwo tuzashyira intwaro hasi igihe tutabonye ibyo turi kurwanira. Hanyuma leta ya Kongo na Perezida Felix Tshisekedi nabo
bakavuga bati ntabwo tuzigera tuganira na rimwe na M23. Ibi ubwabyo birasobanura ko intambara igikomeje, birasobanura ko intambara igikomeje. Ariko mu by'ukuri iyo leta ya Kongo ibitarimo akavuyo mu miyoborere yayo, yakabaye ivuga ngo reka dushake igisubizo mu buryo burambye, dushake igisubizo gitanga amahoro ku banyekongo hatarimo ivangura abanyekongo bose muri rusange. M23 yo ikunda kubivuga ko irwanira uburenganzira bw'abanyekongo babujijwe uburenganzira na leta ya Kinshasa, ndetse bakorerwa ihohoterwa, bagirirwa nabi na leta ya Kinshasa. Ibi rero akavuyo kari mu miyoborere ya leta ya Kongo igihe kagihari ntabwo bizarekeraho kubaho, kandi aka kavuyo nikagumaho kazatuma n'iyi ntambara ikomeza kubaho. Ikindi nasorezaho nuko intambara, hari indirimbo yajyaga iririmbwa mu Rwanda ivuga ngo intambara irasenya ntiyubaka. Ntabwo nibuka neza umuntu wayiririmbye, abamwibuka muze kutwibutsa muri komenti. Intambara irasenya ntiyubaka koko. Urumva nk'ibyo biri kubera i Goma, biri kubera muri Kongo, natwe ubwacu byatugezeho i Rubavu. Nabivuze ko hari abantu bapfuye, hari abahungishijwe cyangwa se bavanwe mu byabo, hari abasirikare ba Kongo bari mu Rwanda, hari abaturage ba Kongo bari mu Rwanda baje mu buryo bwo guhunga. Abo bose bari hano mu Rwanda kubera intambara. U Rwanda rurabagaburira, ibyo rubagaburira rwakabaye rubikoresha ibindi bintu, rwakabaye rubigaburira abandi bantu, ariko biba byabaye ngombwa. Ariko ubwo ndashaka kuvuga uburyo intambara irasenya nta keza k'intambara. Ikindi nagarukaho nuko abayobozi bo muri Afurika muri rusange twagakwiye kugira imyumvire itandukanye niyo twahoze dufite. Urumva kera twabayeho tuzi ko kubaha ibihugu by'amahanga nibyo ni na byiza biranakwiye, mbese icyo bavuze cyose kikaba ari yego cyangwa se yes. Twikiriza. Dushimire His Excellency Paul Kagame, ibi bintu wabiciye pe, yarabiciye. Iyo umubwiye ikintu akumva ntacyumva araguhakanira, nawe bacyumva, ufite gahunda, ufite viziyo, mukagendana. U Rwanda ruravuga ruti Kongo yakaba yumvikana na M23 ibibazo bigakemuka. Ikiruse kuri ibyo, u Rwanda rwirengagiza ibyo biri kuba byose, ibyo ruvugwaho n'ibindi bitandukanye. Nk'ubu ngubu ntekereza ko niba hari umukongomani uri mu Rwanda nawe ajya twandikira tubwire muri comment, atubwira ati bimeze gutya na gutya. Niba hari umurundi uri mu Rwanda ajya tubwira. Iyo mipaka irafungwa, ibyo bikavugwa bikagira gute, bakaturasaho, ariko ntabwo turumva hari umukongomani cyangwa se umurundi wagiriye ikibazo hano mu Rwanda, which is good. Abo bantu bahungiye mu Rwanda bitaweho. Abasirikare ba Kongo baje, uko baje basa amashusho mwarayabonye, hari nayo twacishije hano kuri channel yacu. Basa nabi, bafite ibikomere, bageze gute, ariko iyo ugerageje kubareba barakeye, barasa neza. Nabaha reference, hari YouTube channel ya Igihe TV, sinibuka neza, hashobora kuba ari nko mu munsi umwe cyangwa se ibiri ishize, barimo berekana uburyo abasirikare ba Kongo bahungiye mu Rwanda bameze. Barasa neza cyane, barakeye ku masura, barishimye. Abanyekongo baraje bahungira mu Rwanda ntibabigiraho ikibazo. Imirwano icishije make, abari baturutse i Goma basubiyeyo. Ikindi abacanshuro barimo barwana ku ruhande rwa Kongo. Kongo kandi yiyemeje kuvuga ngo igiye guhangana n'u Rwanda cyangwa se irugabeho ibitero, ariko bacishijwe mu Rwanda nta kibazo bagize, bagera iwabo amahoro. U Rwanda rufite imiyoborere iri organized, iri organized. Neba ibihugu bitumvikana nayo perezida afite imyumvire iciriritse, mureke. Umuturage n'inzira karengane, naza nk'impunzi turamwakira tumufashe ibishoboka.
igihe cyo gusubirayo nikigera akabona akwiye gusubirayo asubireyo, utarashaka gusubirayo yigumire mu Rwanda. Twabigarutseho ko nk'uko His Excellency Paul Kagame yabivuze, hari impunzi zirenga 100,000 hano mu Rwanda z'abanyekongo. Izo ziri aho ngaho ziratekanye nta kibazo, which is very good. U Rwanda ni igihugu gifite imiyoborere itandukanye n'ibindi bihugu. Noneho tekereza ibindi bihugu byo muri Afurika bibaye nk'u Rwanda, bikagira abayobozi bumva kimwe nk'uko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yumva ibintu. Afurika yaba iri hehe mu myaka 20 iri imbere? Uyo ni umukoro mbahaye, tekereza kuri icyo kintu. Dufite abaperezida 30 muri Afurika batekereza nk'uko His Excellency Paul Kagame atekerereza u Rwanda. Afurika yaba imeze gute mu myaka 20 iri imbere? Waba ari umugabane udasanzwe, of course, nk'uko isi ubitekereza. Waba ari umugabane udasanzwe w'icyitegererezo uhanganye n'indi migabane, ariko turacyaciriritse mu mutwe. Perezida Ramaphosa akavuga ati tuzahangana, aho gushaka igisubizo warimo arishakira inyungu mu mabuye y'agaciro. Icyo ni ikiganiro nzabakoreraho vuba aha, ni ikiganiro ngiye kubakoreraho vuba aha cy'ukuntu ibihugu bitandukanye biri hariya muri Kongo bishaka y'umwiryane kuhoraho kugira ngo bikomeze byohereza abasirikare, abo bacanshuro bajyayo, igihugu gihore kijagaraye kugira ngo bibonere icyo bashaka, bibonere za korota, zahabu nta mabuye y'agaciro yandi. Icyo ni ikiganiro kiri ukwacyo ngiye kubakoreraho nacyo, ariko igihe ari cyo nta keza k'intambara, kandi umutekano niwo shingiro ry'ibintu byose, niwo shingiro ry'iterambere ry'igihugu icyo ari cyo cyose. Nta gihugu kidatekanye gishobora gutera imbere, icyo kintu ntigishoboka. Reka ikiganiro cya none rero ngisoreza aha, basabe gukanda like, gukanda share, kuduha ibitekerezo muri comment, subscribe yo nizere ko wamaze kuyikanda. Ndashimira kandi wowe twabanye kuva iki kiganiro gitangiye kugeza aka kanya, wakoze cyane. Nge mwari kumwe na Gustave Abayisenga.